mwezi wa vafumakadzi zviamba zori mbekanyamishumo dzashu ri funa kudzisa hange kha vafumakadzi ri chiri vafumakadzi wena namusi hai hu ḓo gudiwa zwinzhi nga maanḓesa ahuna tshithu tshine tsha takadza u fana no vhona vafumakadzi vha ṅanda nthihi vha tshi ri hu na zwine ra khou lwela zwone vha ṱuwa vhoṱhe vha tshi tshimbila vhoṱhe ndi zwone ri ḓivha na ano na aḽa ane vhathu vha ḓi amba uri ri tou nga tshiṅwe tshifhinga ri funani mara ndi nga vha fulufhedzisa uri ndi zwiṅwe zwo zwine ra khou shumana nazwo ende vhaṅwe vhathu vhane vha tou vha phanḓa nge u vhona uri vafumakadzi vha ṅanda nthihi ndi muyeni washu ane ra vha naye kha ḓuvha ḽa namusi ḽo kovhela kha vhe tshipiḓa tsha no Mbekanyamushumo ri live kha Facebook ri dovha hafhu ra vha like kha YouTube hune vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe namusi no funa vha ya funa mthetshelesi wa Phalaphala FM kha 086 0002503 kana vha ya kha X vha ṱoḓa @mosp_dj kana @phalaphala kana vha shumisa mulaudzi prsabc.co.za na namusi ri nga vha ro dzula na nyi nda nga ri Perseverance Marameni vha ḓo mu ḓivha arali nda nga ri Lost in Love vha ḓo mu ḓivha kana ndi uri Madam Speaker ndi khou ṱanganedza kha Mbekanyamushumo ri ḓigete ndi madekwana Miss P otwa ndo ṱuwa zwavhuḓi nga maanḓa na nṋe ndo ṱwa havha nga tou vhona u nga ri Perseverance u tshi mulumelisa u ḓo namba a namba ya amba a tshi ya ngori ḓivha uri Perseverance ni muthu wa amba nga maanḓa hayi ndi amba mara ndi na brick dzi kha ḓi shuma Perseverance kana ndi uri Madam Speaker ri ni ḓivhela u amba muhumbulo waṋu huṅwe na huṅwe zwo ri nnyi uri mini fhedzi muhumbulo wa Madam Speaker ri ḓo wana kha ri ḓo thoma murahu ri lavhelesa uri no aluwa nga nḓila ḓe hei ndo aluwa ha mashamba ndi fhethu hune abva vhaṅwe vhathu vho ḓivhalea badi sa vhuphuphira mathuba so kompesesa so zwithu zwavhuḓi zwi bva ha mashamba ndo aluwa mashamba ndi ṅwana wa vhuvhili kha vho Eric Maremeni na musadzi ya vhane vho Nelly Maremeni u aluwani hangai nda ndi tshi ḓifunela badi u amba nda ndi tshi ri musi hu na zwezwi zwa u tibula matombo na mina zwoṱhe zwine zwa vha zwi tshi khou itiwa hayani ndi tshe muṱuku ndi na vho 6-7 years hanefho nda ndi tshi vha ndi tshi khou ita tshirendo tsha lushaka lwa Maremeni ndi tshi khou sokou pembela ndi tshi ya nṱha na fhasi ndi muṱuku ndo aluwa ndi ṅwana ane a vha uri ai ndi na vhutshilo mani ho fhelelaho and then u bva hafho nda dzhena Luombe hanengei ya mashamba ndi ṅwana o tou bva mashamba u bva hanefho nda kona ndi tshi ya Durban nda dzhena hone tshikolo u bva Durban nda ḓi yela Lephalale nda ḓi wanela ku Peace Job hanengei zwa zwino ndi tou vha muthu ane a khou tou tshila fhethu huvhili mara ndi ṅwana o aluwaho hei ṱalingwane ndi khou pfa ṅwana ne vho ri aluwa Venḓa ṅwana ne vho ri o tou alusiwa hayani kanzhisa ra nga lavhelesa nga maanḓesa kha lushaka lwashu lwa Vhavenḓa vhathu vhafumakadzi vhathu vhane vha vha khou lavhelela uri vha songo tou ambesa kha vha tou fhumula kha ri ḓo lavhelesa uri kualutshele kwaṋu ko fhaṱa Perseverance ane ra khou mu vhona namusi nga nḓila ḓe musi ndi tshi aluwa nda ndi tshi ri nga nḓila ye nda vha ndi tshi amba ngayo nda ndi tshi vha zwine zwa vhidziwa uphi the black sheep of the family because kha vhana vhoṱhe vha re hayani ho vha nṋe ndi no rasa musi u tshi kaidziwa ṅwana a u tshi vha u tshi khou kaidziwa nṋe tshifhinga tshoṱhe na musi ndi tshikoloni zwa swika na hei ndi humbula ḽiṅwe ḓuvha khotsi yanga vho founeliwa khotsi yanga vho mudededzi kha tshiṅwe tshikolo tsha kuṅwe kushango kwanga tsini vha founeliwa uri vha khou tea u ḓa ngauri ṅwana wavho Mathadani ha khou pfa ende nga tsheo tshifhinga thi khou pfa mara ndi khou phasa badi nda swika na khotsi yanga vha rayo ho ṅwana u na mulomo ḓo ḓiimelela ndo neta ngo ḓa tshikoloni ndi khou ḓela mafhungo awe nṋe na nṋe ndi mushumoni u bva hanefho nda ḓi gudisa uri ndi khou tea u vha ndi tshi khou ḓiambela na musi ndi tshi ḓi aluwa ndi tshi khou dzhena Mathadani na mini na zwoṱhe zwezwi zwa vhana nda ndi muthu ane a vha uri ndi a ḓiambela mara nda ndi tshi dzula ndi Mathadani tshifhinga tsha musi maybe he nda kona u vhona hone uri zwavhuḓi u ḓidefenda na u ḓiimisela kha zwine nda vha zwone ndi tea u tou namba na tou vha ngo rali ndi tshifhinga tsha musi me anga vha tshi lovha musi mubebi a tshi lovha thiri hu avha na mafhungo ane ambiwa fhaḽa na fhaḽa so zwino nda ndi tshi pfa vhathu vha tshi amba zwo uri hei hu ṅwana nga nḓila ya thanyela thungo ngayo ṅwaha u nga si fhela sathu vha na ṅwana so nda hula ndi na heiḽa swili ya uri hai a hu na ane a ḓo mbudza uri ndi ḓo vha na ṅwana nga tshifhinga ḓe ngori hu khou tshila nnyi kana o lovha nnyi ndi ḓo ita zwine zwa funiwa nga nṋe ndi ḓo bvelela nda fara ḽeneḽo u swikela na namusi ya mudirita fumenti wa minete ndi vha vho malo ndi Phalaphala FM ya koperasi ya kha show ya Afrika Tshipembe Mbekanyamushumo ndi ro ḓigeḓa na Miss P namusi ro ḓigeḓa na Perseverance Maremeni ane vhanzhi vha muḓivha nga ḽa Madam Speaker vhane vha vha na zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi a zwiḓivha uri vha ya muḓivha nahone vho no mupfa namusi mthetshelesi wa Phalaphala FM kha Mbekanyamushumo yashu ri ḓo ya hangei kha Phatho ri dalele dzi Olympics Paris 2024 musi tshi tou ita kotara u bva phala kha vho malo ri pfha uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a tshikolo no sumbedzisa uri no mbo ḓi ya Durban ri khou ni vhona no ambara ma-overall tshiṅwe tshifhinga ra farisa pfesesa uri uyu muthu u ambara ma-overall a ri nga hafha no ra mupfa khou amba na vhafumakadzi ra muona khou yo no vha na dzi tsie ndapfu na mavhudzi fhedzi na dzi overall ri khou dzi vhona kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a tshikolo
nda dovha futhi nda runga na zwe nda ambara ndo to ḓi rungela maovorolo ndo gudela electrical engineering DUT electrical engineering nda ndi tshi khou i gudela uri ndi ṱavhanye ndi fhedze uri ndi ṱavhanye u wana mushumo mara nga vha hu ya nga nṋe nda ḓovha ndo gudela zwiṅwe ngori a thi kholi una qualification na nthihi ine ya nga mbalela nga mulandu uri ndo phasa zwavhuḓi so ndo guda electrical engineering nda mbo ḓi ndi sathu no fhedza na dzi klasi nda vha ndi tshi khou wana training so ndo ṱavhanyesa nga maanḓa u shuma ndi tshe muṱuku kha ṅwevho khamphani khulwane hanefha South Africa nda mbo ḓi dzhena hone nda graduate before tshifhinga tsha dzi classmates dzanga tshi graduate nda mbo ḓi namba nda vha ndi musidzana wa engineering na namusi tshizwa Phalaphala FM kha mbo ḓi gidimela ngei kha phathu nḓuni dza khasho a ri ṱalutshedza uri hu khou itea mini ngei kha dzi Olympics phathu lokovhela phathu kana ndi tori Billy okay kana to namba ise phanḓa na riṋe kha nombeka ya mushumo asi khwine u khou shavha u khakhisa vho Madam Speaker 086 kana vha shumisa Facebook ndi Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe ndi khou takala nga maanḓa ngauri hezwi zwi ṋea muṅwe muthu ono sokou tou ḓivha Madam Speaker kha vhuleludzi ha vhudavhidzani a sa ḓivhi uri mathina u bva hanefha mashamba khaedu dzi ḓivha hone dzine a ṱangana nadzo vhutshiloni tshi nda tshi funesa nga inwi ndi uri a hu na tshino tshi na tshi dzumbela vhathu vha ya zwiḓivha so ndi khou ḓo ri nambe ri dzhene kha mafhungo a dzikhaedu nnzhi dzo yongo fhambana dzine no ṱanganaho nadzo vhaṅwe vhathu a vha zwiḓivhi u tou bva mathomoni hu na mafhungo a u ṱalana hune ha vha uri ho itea hanefho musi ni tshi khou ḓi tshila vhutshiloni kha ri mbo ḓi lavhelesa khaedu dzo dzine no ṱanganaho nadzo ende ndi khou ḓo ri dzi lavhelese ngauri ni tou vha tshivhoni kha vhaṅwe vha vhafumakadzi hu na khaedu ine na ḓo i amba ine muṅwe mufumakadzi u khou ṱangana nga tshino tshifhinga fhedzi u sokou tou pfha ungari a nga si kone u bva khayo ngauri ini no bva na musi no dzona riṋe hafhanoni ni dovha na vhatsumbo kha vhaḽa vhafumakadzi kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzoṱhe dzine a ṱangana nadzo hei khaedu dzo ḓalesa mara tshihulwane ndi u fhola muyani u itela uri muthu a kone u dovha futhi ambe nga hazwo a sa pfhi u vhavha tshithu tsho thoma tshine nda nga tama uri vhathu vha tshi ḓivhe ndi tsha uri sa mufumakadzi ni a tea u vha na backup plan ni a tea u vha na zwe na ḓi thembela zwone zwe na themba zwone u itela uri musi vhutshilo musi vhu tshi vho ni sumbedza uri ndi nṋe vhutshiloi na ni kone u ḓitika nga zwiṅwe so khaedu khulwanesa ye nda vhuya nda ṱangana nayo ndo ṱangana nayo nga 2021 nga tshila tshifhinga ha vha hone ndi muthu wa social media ndi busy kha TikTok kanyi ndi tshi thoma u dzhena na ndi tshi khou ita zwithu zwa dzi fashion transition ngauri ndi muthu wa u runga and also na ngauri ndi mutendi ndo vha ndi tshi mbabadi kerekeni ndi mudikoni ndo diniwa hei a ri pakule mani and then nga hetsho tshifhinga hambo ḓi thoma u itea zwithu zwa ṱhalano hu tshi tea u ita zwithu zwa ṱhalano nda tea uri ndi khathiwe off na kerekeni ndi songo tsha ngauri thiri zwino arali vhafunzi vha tshi khou ni advise uri ni songo ṱalana ende inwi ni khou ri tshiṱofu tshi khou pfhiwa nga nne zwi amba uri ni nga si tsha dovha futhi na tou funeyavho zwavhuḓi ha vha na hezwiḽa zwo uri vhathu vha divide hu vhe na vho no ima na heḽi side hu vhe na vho no ima na side ḽiṅwe ṱhalano yanga yo ita uri ndi luze zwithu zwoṱhe zwe nda vha ndi nazwo nda tou thoma fhasi ndi khou tou thoma fhasi zwino so nga mulandu uri musi ndi tshi thoma u dzhena khayo ndo dzhena ende na iri anda na badi zwino ngori thi ro no pfuka fhaḽa ro no fhola ro vha ri tshi khou ḓi dzhena mbinganoni nṋe ndi tshi khou ḓi zwi vhona hu na hezwiḽa zwithu zwine ra dzula ri khou zwi amba ri tshi ri dzi red flags dzi dzula dzi hone ri khou dzi vhona dzi flaga tswuku dzi dzula dzi hone ri khou dzi vhona mara a ri dzi dzhieli nṱha so dzi flaga tswuku dzo vha dzi hone ndi khou ḓi dzi vhona uri ho muṱhangai ha tu kona u fara zwavhuḓi tshelede ni ho muṱhanga ha kona u tou zwi humbula zwavhuḓi ni zwa si tshelede mara ene u na vhumatshelo havhuḓi ene u na mbilu yavhuḓi so nda ḓi ri hai zwa dzi tshelede zwo mbori a zwi dini ngori ho muthu as long as ana mushumo zwo mbori ri nga ḓi zwi solva u sa ḓivha nga Miss P ndi musidzana wa Venḓa plus thiri vhathu vha funa badi uri ana mala musadzi wa Venḓa u ḓo dzula badi nda ḓi yela nda ḓi dzhenela mbinganoni hezwiḽa ndo no dzhena ndo no dzula nda zwi vhona uri ndi khou filimba ndi khou shuma ndi khou runga ndi khou ita zwithu zwoṱhe ndi khou shuma ndi sa aweli buli la dzi tshelede ḽa u sa kona u shumisa tshelede ḽi khou namba ḽi khou vulea ḽi khou engedzea ngori thi nṋe ndi khou thivha so hezwi noni ndi tshi khou thivha ndi tshi khou ḓi ri maybe muthu u khou vhona ra ita zwavhuḓi ra renga dzinnḓu ra renga dzigoloi ra renga na mina zwoṱhe ene u ḓo vha a tshi khou vhona then ra kona u fhaṱa mathina no khou namba khou vula buli ndi tshi sala ndi tshi vula maṱo nda vha uri na nṋe ndo no dzhena ngomu damuni ri roṱhe damuni ndi tshi tea u bva afho nda tea u nanga uri ndi bva ndi ndoṱhe ndi tshi khou ḓi tshila nda tshilela vhana kana ndi a dzula hanefha damuni nda fa ndi tshi khou shavha uri vho Miss P vha ḓo ri mini nda nanga u bva
Fumirathi wa minute ndubva kha uri vhumalo una muthu hafhanoni ane vhori ono founa kale uri ndi nga si lindele musi misipi a tshi vulela kha musi ndi khombela uri ambe navho. Okay. Madekwana ndi madekwana mthetshelesi ndi madekwana mthetshelesi madekwana yodi votwa nero tenda kondeo rotwa ndi nyani vana vakwamba ndinyi vanokwamba avasikotsanga baba ndiko patanganedza kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho la Afrika Tshipembe upi vhano vha vachividziwa nga maanḓa tshikoloni angei vha tshi ita no amba uri aneti chaya kha vha ḓo ri ṱalutshedza musi vha tshi khou vhidzelwa perseverance. ai Odoya mtu ane oba mtu ane kutobuza na ete lene kama ngawe ndo mtu kama na kidiri ya mambo kama kuna sana pana. Na ya zwino na musi vha tshi khou mu vhona afha hune a vha hone o sumbedzisa na mafhungo uri vhathu vha tshi ḓi mu lavhelesa vha ḓi sokou tou vhona ungari hoyi a huna hune a ḓo ya hone vhone sa khotsi vho tou mu alusaho o ḓi sumbedzisa na zwo uri ndi vhone vho mu alusaho na musi vha tshi mu vhona afha vha ri mini. a thi mangali zwine avhazoni kutodzina na kuthengisa ubani zwa kabvana. Baba nda ndi tshi khou humbela uri vha tsime radio nga hafho tsini. Baba nda ndi khou humbela uri vha tsime radio. Okay. Una perseverance is the mother of success. Baba ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshavho vha na madekwana vhuḓi ro mu vhidza na musi ndi a tenda u fhubula uri hune vha vha hone vha ya ḓihudza nahone vha ḓi rwa khana ngayo ri khou livhuwa nga maanḓesa vha na madekwana vhuḓi. Madam Speaker u ḓo ri mini kha baba vha sathu tsima shango ḽoṱhe ḽi khou zwipfa. Yo shango ḽoṱhe ḽi tshi khou zwipfa ongwana of God. Yeah. Baba Na ndi khou livhuwa thikho yavho ndi livhuwa thikho yavho u bva vhuṱukuni na musi miyanga vho lovha na uri isa tshikoloni na zwoṱhe zwe vha ri lwela uri ri vhe zwine ra vha zwone na musi. Baba ri khou livhuwa nga maanḓesa vha ḓo vha na madekwana vhuḓi. Ye mbo ḓi ita 2 minute ni bva kha uri vhumalo mthetshelesi wa Phalaphala FM kha vha ri thumela ri nga pari ya vhuya zwone zwino skali. Yo Phalaphala FM Royal Gospel Festival ritangana kunikhetwa Amangirasi Agape City lavutanu la 13 September rina Benjamin Dube Takindo Rocky Wamanyaga Takisi Kwibi I remember what I thought about my name. Worship House DCWC Worship Team Siko Mall Marura Urani Furuso Tenga Newi Gospel Joe Take Show Zaman Maureen Nkane Tando Mashangu Mufunwa M Kamu LD Sonic Mukondi Marabi Tendo Michael B Idwendo Faith of Our Fathers Noctano Chope over the Kingdom of Eswatini na vaimbi vaviri vachidzume tikiti dzikowana na Spar na Ticket Pro vakoidhiserwa nga Agape City. Rodigeda, kha Phalaphala FM.
Pombidinti wominete nduva kaure pomaro ndi phala FM yikaparaseka show yala Afrika Tshipembe mbeke mshumo ndirodigeda bana Muspi na Musi rodigeda na Perseverance Maremini ane adivadza ngala Madam Speaker mtichitizo phala FM ndozipore hai half no nikadzi thingo dzodalanga mandesa 086002503 pezi ndidovanekeza chipinga chauri vambe naye mukala wamba ndandikozo kutobona mitodzi ichigorota hayi ndanisongodhimisela ngori kanji musi ndichiyamba ngavo mukalayi ndiyatolira ndina reason mbiri dza uri why ndichiyamba nga mukalayi ndichilira cha u thoma vokhotsi vashavela vana vana vanji nga nnḓa na namusi ndi tshi khou amba so huna vana vanji vane vha khou aluwa vha sina vukhotsi ende vukhotsi a vha awe uri musi vha tshi khou aluwa vhana musi vha tshi khou aluwa vha sina vukhotsi havho huna zwithu zwine vha khou misa out khazwo thi ḓivhi uri ndi mini fhila hone nga Tshivenḓa vha khou ṱahela tsha vhuvhili vhathu vha khou shavhela vhana vho miyavho vha tshe hone nṋe miyanga vha tshi lovha nda ndi teenager murathu wanga o vha na 1 year 6 months a vha mukalaha vha ri vhone vha ḓo ḓi alusela vhana yes vhana mane wanga vha hone vhane ndi vha funa nga mbilu yanga yoṱhe mara zwoṱhe zwo vha zwi tshi khou itiwa kha riṋe vha dzula vha tshi amba na zwo ri ḓa phanḓa ende huna tshithu tshithihi tshine nda tama ungari vhathu vhoṱhe vha vhanna vha nga tshi guda kha khotsi yanga a si muthu wa ambesa nga maanḓa vha to funa vhana vhavho lufuno fhedzi lu fhira na tshelede havha munna thi hei hayi ndi nga vhafha tshiphuga tsha khotsi ya ṅwaha for ṅwaha muṅwe na muṅwe year in year out khotsi yanga vho i vala gepe ya mme vha ḓivha u renga dzi pads vha ḓivha u renga dzi philisi dza dzi period pain zwithu zwine zwa vha uri munna wa muvenḓa zwi a mukonḓela nga maanḓa vha ima kha heiḽa gap so that's why musi ndi tshi amba nga mukala hei ndi a lila vhukuma kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzo ḓaho musi mukegulu vha tshi ṱuwa fhano shangoni hei hu tou vhori ngauri ndo ndi tshe muṱuku nga maanḓa ndo tea uri ndi aluwe nga u ṱavhanya nga mulandu uri musi mukegulu vha tshi lovha ho vha hu tshena ṅwana wo muṱuku ende makhulu anga vha vha muthu muhulwane zwiṅwe zwi zwa mafhi a vhana na mina zwoṱhe vha sathu zwi ḓivha zwavhuḓi ende ho vha hu nne ane nda vha hone ngauri mukomana wanga o vhono ya tertiary ndo vha ndo sala ndi mother figure kha hu ṅwana a zwo ngo vhuya zwa fhedza miṅwedzi mingana thi khotsi yanga vha mbo ḓivha kha accident ya vha sibadela for miṅwedzi hezwo zwithu zwa vula ṅwe futhi gepe khulu nga maanḓa yeyi for nne nda ndi tshe ṅwana uri ndi nga i imela mara nda ndi tshi zwi ḓivha na zwo uri khotsi yanga as long as vha hone zwoṱhe zwi ḓo luga makhulu anga as long as vha hone zwithu zwoṱhe zwi ḓo luga iṅwe ya uri ndi vhe na vhushaka ha tsinisa na mmani wanga musadzi wa khotsi yanga ndi uri mufumakadzi wa khotsi yanga ndi uri vho ḓa vha vala gepe iḽa nda pfha vho nrula muhwalo ende vha vha mme na namusi murathu wanga o ḓivha tshiṱaratani uri mmani wanga simi yawe nga nḓila ye vha ḓa vha vala heiḽa gepe so challenge hedzo thi na dza uri vhathu vha khou amba nnḓa uri hoyu noni anga fhedzi anga swiki gai anga iti mini zwoṱhe zwo zwithu zwo vha zwi dzi challenge dzinei dza dzi khotsi yanga vha funa hashu na ṅwe tsimu khulu so nga murahu a nnḓu vha to dzhia tshidulo vha yo dzula khonani ya tsimu hangeni zwivhili vha ri ṅwananga kha ḓi ri dzule afhi ri ambe ndi hafho hune arali musi ni tshi khou walker ni tshi khou ya ngeni ya zwi ḓivha uri ni khou fara deep conversations tshifhinga tsha musi ndi tshi khou ṱangana na mathada nda ṱangana naho thi vha nkhumbudza ndi uri huna ipfhi ḽo thoma ḽe vha vhuya vha ḽi amba kha nne vha ri ṅwananga ri ḓo pfhuka a vho ngori u ḓo pfhuka ri ḓo pfhuka kha situation ine a vha khayo havhaḽa muthu so vho sumbedza uri ndi mubebi mara support ye vha vha nayo yo ḓi ntsumbedza uri hayi no u pfhuka hone ndi nga pfhuka so challenge dzo vha dzi nnzhi musi mme vha tshi lovha na uri dzi family thiri zwino arali vhathu ni mbinganoni ndi dzula ndi khou zwi amba uri arali ni mbinganoni ni nambe ni zwi ḓivha uri nga ḽeneḽo ḓuvha no namba na certify uri ni muloi ngori ane a ḓo lovha u thoma kha munna kana mufumakadzi o vhulaiwa nga muṅwe zwi amba uri ha lovha mufumakadzi o vhulaiwa nga munna ha lovha munna o vhulaiwa nga mufumakadzi so mpfu ṅwe na ṅwe ine ya ḓo itea huṅwe na huṅwe hu si venḓa fhedzi hu ḓo tea u vha na ane a tea u blamiwa uri hoyu o vhulaya hoyu o ita mini so vho vha vha kha spotlight nga maanḓa khotsi yanga tsho uri vha vha tshi khou vhoniwa uri havha muthu ri khou nyaga u vhona uri vha ḓo vha konana havha vhana vha khou hana na u thusiwa vha khou hana na u vhafha side ya miyavho ri khou nyaga u vhona uri vha ḓo vha konana vha kha spotlight vho ralo vha ri alusa ra vha vhasadzi vha ngafha ne hei noni mthetshelesi wa Phalaphala FM ito vha ngudo na kha vhathu vhanzhi vho yaho ngo fhambana kha vha ri mbo ḓi gidimela ngei kha Billy ri pfha uri Olympics Paris 2024 vho ri farela zwifhio Billy
Niko nipo speaker tina batichilisi papala para FM one ilikuwa na zore 200 meters semi-final ine yabanna yoshika magumoni ngeno semi-final yotoma yochimlanga heno ndida one ilikuwa na zore enpana ni Bednarik Kenneth ndiye overcome otoma nga 22nd ngeno kama ubiri hoba enpana ni Alexander Ogado ane aba wala Dominican Republic nga 20.09 seconds ngeno ka yeneyo semi-final yotoma robana huna Sean Masonganyi wala Africa Chipembe ane overcome abuna nga 20.42 achikotobala Andrew de Grace anaba wala Canada nga 24-1 ngeno kama mutano oba ene pala ni Wanya Makoi wala Bahamas ene over nga 20.61 ngeno kama brati oba Cheris Gracious Orogot anaba wala Uganda nga 20.64 Ryan Zeze wala Furaka Mabusumbe nga 20.81 ngeno Brian Level wala Jamaica kama Umaro ene over nga 20.93 Richipirera Kasem finally inne yabubiri yone rekwanda zori yochimbira nga hino ndira rikowana zori ka wimo bune aba hotroma oba ene palani tarero ba ore tshanga tuketa mshishaba ngeno ka wimo bune aba habubiri outroma aba litsile tebogo ane aba wala Botswana ane over 19.96 second kama ubiri aba no Alliance wala USA nga 20.08 seconds ngena kama obraro oba makana kaisha charamba anaba wala Zimbabwe nga 20.31 ngena kama umaro oba ene pala ne Faustin Disalo wala Italy ene over nga 20.37 ngeno Joshua Hartman wala Germany over 20.47 kama mwana abafutano abrati oba Uzua Towa wala Japan nga 20.54 ngeno kama Busumba wa Aaron Brown nga 20.57 kama Omaro aba Eric Elansen anaba wala Sweden nga 20.93 ngeno ka iti abraru yachimnaga heno ndira kama Toma oba Arion 910 wala USA nga 20.09 kama obidaba Joseph Van Bule ane aba wala Liberia nga 20.12 ngene kama abraru haba atakuwa Nashe Magarau anaba wala Zimbabwe nga 20.16 ngeno Filippo Totu wala Italy over kama bona nga 20.54 kama butano Brendan Rodney ane over nga 20.59 wala Canada kama wa Canada kama brati ni Renan Korea ane over nga 20.60 wala Brazil abusumbendi yanapana ni Udodi Omuzuruke anaba wala Nigeria nga 20.72 alingana na Wade Fanikar wala Africa Chipembe ane Wade Fanikar over kama bunaba abusumbe mtechilesi wa Parapara FM ngeno richikosedza ngwangareza rekwano zori makaura chere at 200 meters ndiye ne hava vatoveraho vodzuranga ndira yamalo ori vatotakwa ngandirade oteshunga chotoma ndiye ne pana litsile tebuho wala Botswana atovera ne pana ne Kenneth Bednarik wala USA atovera Noah Niles anaba wala USA Alexander Ugonda anaba wala Dominican Republic Eriton 910 wala USA abana Joseph Van Bule wala Liberia tapiwa Nashe Makarau wala Zimbabwe katina makanaishe ramba charamba wala Zimbabwe ebo babiri ba Zimbabwe bote vosvika pangogini machipinga chavuviri chine chava chakwinesa petsia rikona zori udoba ushkota kwa discuss usikare ine yavanna unerikona zori mutebo wanendi hono unerikona zori unene palani Rochester na una Christian Che una Travis Michael una Janelle Stahl avana Matthew Dane avana Ralford Muling doba haba nene palani Andreas Godzias abana Clement Pifa abana Alex Rose na Michaelas Alekna ane afara record el pasi Lucas Weshagna katina en palani Ellen Fifrika ndi hebo richikosedza nena bone ndodobara disamwe mbigo mushi richiva hange yimapungwani ane abawa lefta ipetsi ya Kate Moon katina Angelica Musere wala Switzerland hebo abatu yabadwana bachikowisa hange ka Paul Volt ine yabafuma kazi bakati bakamotoma bubiri abo ndiko ribu wa Billy na batichirisi wa Parapara FM na shipinga shipeta fumbiritahe wa menetori baka waraya utahe bazumbure mtichirisi wa Parapara FM beke mshimuye na musi bangatwe vizuru jia kona zeya Madam Speaker khaedu ndi njinga mandesa zena tangana nadzo ndopha mapungo khaulu wa kerekeni bango ba khaulu wa kerekeni inamba yewe yo chaya yabona mudzimu mapungo ori hoba na thalano usafulupeliwa nga bathu nga uri upfi nwana ualuswa nga chichaba ara hicho chichaba nacho chisakhutika nayo ndi khaedu hedzo khaedu zote zingaita uri mumwe muthu apfe uri yo chaya khai fedzi inwi anongonyama
no isa phanḓa maanḓa no vha ni khou a wana ngafhi na ni khou zwi konisa hani? Yo, nṋe ndi muthu na thabelo. Sometimes a zwi anzeli vhaṅwe vhathu a vha tendi ni, mara kanzhi musi ro dzula ro rali ni ḓo kona u vhona na zwo ri thabelo ndi muthu na thabelo ende ndi a tenda kha thabelo. The fact ya uri khotsi yanga vho mbidza perseverance ende vha dovha futhi vha dzula vha tshi khou nkhumbudza uri vho mbidza perseverance ngori vho vha vha tshi khou fhira kha zwithu zwi konḓaho, mara vha ḓivhudza uri vha ḓo pfhuka. So ndi tshihumbudzo tsha hezwo khavho. So na nṋe muṋe ndi tea uri dzina langa ḽi ntshumele na ngori vha tshi mpha ḽone vha sa khomphela nṋe muṋe vha khomphela vhone vhaṋe. So ndi muthu ane nṋe ndo ḓivhudza Miss P a thi nga pfhi nga ene uri nṋe ndi ḓo bvelela ndi nga si bvelele kana mini. So sometimes hovhu vhutshilo vhu a tou ṱoḓa muthu a tshi tou vha na swili yawe ene muṋe for vhutshilo hawe ngauri arali a sa ḓiimisela kana a ḓivhudza uri ndi khou nyago u bvelela hafhaḽa fhethu ndi ḓo swika u ḓo vha khou takadza maswina awe. So sometimes zwi tou ṱoḓa muthu a tshi ḓivhudza ene muṋe uri hai thi nga pfhi nga vhaṅwe vhathu ndi ḓo pfha nga nṋe muṋe ende a dovha futhi a rabela. Ichi ndi tshifhinga tshavho muthetshelesi wa Phalaphala FM kha 086 0002503 kana vha ya kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM renanu misi yoṱhe kana vha ya kha X vha ṱoḓa @msp_dj vha vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo kha vhane vha khou tou thetshelesa kha vha zwi humbula uri live hafhaḽa kha YouTube vha ṱoḓa Phalaphala FM renanu misi yoṱhe. Phalaphala ni madekwana Lokovhela kha ri ḓo lavhelesa ndi ṅwedzi wa vhafumakadzi. Ni tshi lavhelesa sa vhafumakadzi ri khou shothisa ngafhi? Hune na ri khou funa u tou fara ra khwaṱhisa hafha hu khou shotha ti khou hana zwi khou tshimbila kha vhafumakadzi fhedzi ri khou shothisa hafha. Vhafumakadzi ri na thaidzo ya vhathu vha ḓo ri mini, ndi uri nangwe mufumakadzi a funzea hani a vha na mabannda maṱanu a tshi khou khorosekanya a tshi ya vhathu vha ḓo ri mini a ina ndavha a i ṱhoniphi mabannda awu. So ri a fhedzisela ri tshi khou dzula kha dzi nyimele dzine a dzi ri tendeli uri ri dzule khadzo nga mulandu uri ri khou ṱoḓa u takadza tshitshavha. Ende ndi khou muvhudza zwino Miss P a huna na muthu na muthihi a nga si takadze shango ḽoṱhe ya tshelede ya nga si funiwe nga vhathu vhoṱhe. So khaedu khulwanesa kha riṋe vhafumakadzi ndi uri ri a funa badi u takadza vhaṅwe vhathu nga nḓani ha u ḓi takadza riṋe vhaṋe. Ende ri a funa badi uri musi muthu a tshi ambesa hai hana mikhwa ni. Ndi dzula ndi tshi khou amba musi ndo muvhudza nda ri ndi a ita dzi speaking events ndi tshi khou amba na vhathu vha fhethu o fhambananaho. Ndi dzula ndi tshi khou amba na zwo uri vhafumakadzi vha heiḽa miṅwaha yo fhelaho ye vha vha tshi khou yo u tou ya ngei Pretoria vha tshi khou lwela dzi phanelo dza vhafumakadzi nga ṅwaha wa gidi ḓaṱahefuṱhanurathi ṅwaha wa gidi ḓaṱahefuṱhanurathi musi vha tshi yo kuvhanga na hangei nṋe ndo sokou sedza nga langa iṱo ḽa muhumbulo thi kholi mufumakadzi wa muvenḓa o vha hone hafhaḽa ngauri vhavenḓa ri vhathu vho no ḓivheliwa mikhwa ende muthu ane a tea u vha tshi khou ita tshiṱereke u tea u vha si na mikhwa mani hana ndayo. So hezwi zwinoni zwithu zwi tou sumbedza na zwo uri vhunzhi hashu ri nga fhedzisela ri sa khou ṅwaliwa kha bugu dza ngane ya vhutshilo nga mulandu uri ri khou ṱoḓa uri ri vhe vhathu vhane vha nga ri na ndayo. Zwiṅwe zwifhinga uri ni ḓiimele ni takutshedzei zwi ḓo ṱoḓa uri ni ime ni noṱhe ni songo vha na muṅwe muthu ane a khou tendelana na ini. Ende ndi zwithu zwine riṋe sa vhafumakadzi especially riṋe vhavenḓa ri zwi ofha nga maanḓa. Ndi funa badi uri ndi funiwe nga vhathu vhoṱhe ende nangwe nda funiwa nga vhathu vhoṱhe arali nṋe muṋe ndi sa khou tshila vhutshilo vhune ha vha uri nṋe muṋe ndi khou pfha vhu tshi khou mpfusha zwi fana na musi ndo tou ḓifela shema. 086 0002503 ndi madekwana Phalaphala Lokovhela ndi khomba nanyi ndi uri ndi nga vhusani ngeyo khoyu Madam Speaker. Ndi nyari bonga maitshi brava mutseshi kudzina. Nṋe ndi khou tou dzhenela u tou mukonda na u vha na vhuḓifhinduleli kha yene muṋe ende a tshi khou dovha futhi a nṱalutshedza uri u khou zwi itiswa nga u tevhedzela dzina ḽawe lune ndi khou dovha nda takalela zwi maipfi awe a ṱuṱuwedza ndi tshi dovha hafhu nda ri a ne ṱuṱuwedza na kha vhaṅwe vhaswa vhane vha vhori vho no neta vhane vha vhori a vha tshena vhuḓifhulufheli vhane vha vhori vha pfesa unga ṱhamusi vhutshilo havho hu vuma ni ḓo hononi muyeni kha ḓuvha ḽa namusi u khou namba a vha tsumbo kha vhafumakadzi ende u khou namba ita uri vhunzhi ha vhafumakadzi vhane vha vhori vho neta vha vhe na vhuḓifhulufheli ndi khou mu livhuwa ndani.
ndi khou livhuwa nga maanḓa mighty brafado mama ndekwana vhuḓi u ḓo vha u tshi khou ḓa muṅwe muthetshelesi fhedzi ndi khou ḓo ri lavhelese fhungo ḽa mbingano dza no maḓuvha. Mbingano dza no maḓuvha vhathu vha khou dzhena maḓuvha 2-3 ri vho tou ita tsumbo na nga maḓuvha na nga minite na nga mithethe ri nga ḓi ita tsumbo nga mithethe ngauri a zwi tsha fhedza tshifhinga tshilapfu. Kha ri ḓo lavhelesa musi ni tshi khou lavhelesa ngori ni ambesa na vhathu vhanzhi vho yaho ngo fhambana na vhathu vho maliwaho na vhathu vho malanaho. Ni khou vhona thaidzo mini hafha kha hedzi mbingano dza no maḓuvha? Hei, thaidzo ndi ya uri ri tea u tenda uri musi tshifhinga tsho shanduka na riṋe ri shanduke na tshifhinga nga mulandu uri mbingano dza kale a dzi tsha fana na dza maḓuvhano. Ndi dzula ndi tshi khou zwi amba uri hu na zwithu zwinzhi zwe sa mufumakadzi no vha ni nga si zwi ite ni songo maliwa, so ni tea u maliwa uri ni zwi ite zwithu zwo fana na u renga nnḓu kana u tou renga a piece of shango. Ni tea u vha ni na no maliwa, so zwi amba uri dzi reasons dza uri muthu a maliwe dza dzo ḓalesa nga maanḓa. Mara zwa zwino ni ya to renga na goloi yanu na mini na zwoṱhe ni si no ngo maliwa, a zwi tsha tou vhofha ni. So ri tshe ro sala na houḽa mentality wa uri hu na zwithu zwine ri nga si zwi ite musi ri songo maliwa, ende a ri aware uri zwino rono vhofholowa mani, mbofholowo ri nayo. Vhafumakadzi ndi dzula ndi khou amba ndi tshi ri vhathu havhaḽa vha kale vho miyashu na vho makhulu washu musi vha tshi ri laya vha tshi ri vhudza uri ri itise hani musi ri tshi swika mbinganoni, vha songo hangwa no amba na zwo uri philisi dzine vha khou dzinwa dza dzi BP na malwadze a chronic ane a khou ḓa na u konḓelela zwine vha khou konḓelela ndi zwifhio, ngauri ri tou mangala ro no swika uri ai mathina vha sa mbudzi uri zwi itisa so para ya ṅwananga zwi ambiwi ra tshi ri ni ḓo zwi vhona phanḓa. So ri kha generation ineyi ri khou amba, so zwino musi ngori ri tshi khou amba so ri tshi tea u malana ri tea u vha ri tshi khou malana ri tshi khou ḓivha na zwo ri khou tou malanela uri ri a funana, ende arali ri tshi khou yo saina ndi contract ineyi i tea u vha na mbuyelo kha vhathu vhavhili, hu sini zwa uri ndi khou tou maka register ngauri ndo maka register dzoṱhe ndi mistake u fana na wanga, ndo maka register dzoṱhe ndi khou shuma ndi na goloi ndi na zwoṱhe ahuna tshine nda khou shota tshone ndi na muthu ono mpfuna nda sedza zwiṅwe zwithu zwoṱhe. Kha ri ite dzi background check. Mara tshihulwanesa mbingano dza maḓuvhano tshine tsha ḓo ita na zwo uri dzi tou konḓa nyana ndi zwo uri ngori ri tshi khou shuma ro rali ri a zwi ḓivha uri zwe vha kale vha vha tshi luvheledza zwone riṋe ri nga si tsha zwi luvheledza ngori ri ḓo kona u ḓi itela, zwine zwa amba na zwo uri na musi ni tshi ṱoḓa u dzhena kha heyo mbingano ni vhe sure uri ni khou dzhenela zwithu zwine zwa vha uri ni ḓo dzula tsha tshoṱhe ngauri zwiṅwe zwoṱhe ni a kona u ḓi itela. Hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou fa vha tshi khou fela uri vhurotho ndi ḓo vhu wana gai, so ndi tea u sokou konḓelela nda dzula hanefha. So mara ngauri maḓuvhano ri khou dzhena tshikolo ri khou funzea ri khou ita izwi na zwiḽa zwi vho konḓa nyana uri ri fane na vho miyashu. Ndi a pfa vhathu vha tshi khou gungula uri hei hai mbingano dza maḓuvhano a ni tsha fana na vho miyawe vho vha tshi konḓelela, mara zwino tshihulwane ndi tsha uri mini zwi amba uri na vhathu vhane ra khou malana navho vha khou tea u pfhesesa uri a ri tsha fana na vho miyashu, zwi amba uri khou tea u wana structure tshiswa, dzi maiki dza kale dzi kha dzi ḓisiwe ntswa ri vhone uri ri farisana hani ri tshi ya phanḓa. Kha ri ḓo lavhelesa ndavhelelo dzine na ri ndi dzone dzione ndavhelelo kha mbingano fhedzi a zwi pfali. Thi ḓivhi uri nga Tshivenḓa companionship ipfhi mini? Vhuthihi? Hei, kha musi ṱhalutshedzo ya a huna muthu ane anga tshila yeṱhe shangoni. Ya ndi uri nangwe nari ndi independent ndo ḓiima nga nṋe muṋe ndi kona zwithu zwoṱhe, a huna muthu ane anga tshila yeṱhe shangoni. That's why mudzimu vho ri ita ri vhanzhi ro tou rali uri ri kono u entertainana u khiphana busy ni khou zwi vhona. So a huna muthu ane anga vha island ahuna nanga vha muima woga. Angasi ahuna muthu ane anga vha muima woga, zwine zwa amba na zwo uri musi ni tshi khou nanga uri muthu ni hoyunoni ndi khou nyaga u tshila naye vhutshilo hanga hoṱhe hu songo vha u konḓelelana ni, maybe ri nga ḓi konḓelelana u ya phanḓa ngei, mara na zwine ra vha ri khou konḓelelana zwone ndi zwithu zwine zwa vha uri a zwi ngo tea u vha zwi khou ni vhulaya ngori ahuna muthu ane a vha perfect, mara ri khou tea u vha ri tshi khou ḓivha na zwo uri ri khou ḓi dzhenisa fhethu hune ha vha uri ndi uri hezwiḽa zwo ri riṋe vhafumakadzi zwi ambiwa nga dziṅwe language nga Tshivenḓa zwiwo zwo uri mufumakadzi u tea u fara lufhanga nga hafha ha vhuhali hune ha tshea hone, why ndi khou tea u tsheiwa ni khou mpfhesesa. Mbingano ya kale yo vha i tshi vhavha ngauri vhathu vha vha wo tshi tou malisiwa nanga u sa funi. Ya maḓuvhano nṋe ndi tenda uri mbingano ndi holiday destination hune ri khou tea u ḓigeḓa ra ḓiphina roṱhe. No zwi wanulisa lini perseverance uri na havha vhahulwane vhane vha 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 tshi khou ri ṋea ngeletshedzo musi ri tshi khou dzhena kha mbingano dzashu navho vha khou nwa dziphilisi dza dzi BP na uri na vhone vho dzulela so zwi sa konḓelelei fhedzi vha khou lavhelela uri ne ri konḓelele, ndi lini na zwi wanulusa izwo ngori ndi tshiphiri hetsho? Hei, ndi tshiphiri tshihulu nga maanḓa. Ndo ri musi ndi tshi thoma u amba kha zwidavhidzani
zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi tshi amba nga uri nne ndi khou ita zwa divorce vhathu vhe vha ḓa vha tshi khou ḓo u shera zwiṱori zwavho navho uri vha na zwiṱori zwo fana na zwangai hovho vhathu vho lingana na miyanga musi ndi tshi ita ndi muthu ano ita dzi annual women's conference ndi ita dzi camp 3 days camp lune ri vha ri tshi khou dzula ri tshi khou shera ri tshi khou ita zwithu zwoṱhe vhathu hafu ya vhathu vhane vha vha vho ḓa afho fhethu ndi vhathu vha no lingana na miyanga vho ḓa na vhana vhavho vho no lingana na nne hu tou vhori zwiṅwe zwa zwo thi ri nga zwi sumbedza kha social media ngauri ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi private mara kha dzi podcast dzanga dzoṱhe dzine nda vha ndi tshi khou dzi rana vhathu vhane vha vha tshi khou amba na to vha thetshelesa zwavhuḓi ndi lipfha uri heḽi ipfhi ḽo vhibveli ndi ḽa musadzi mara zwino vha ri ndi ḽa mufumakadzi ndi bva mashamba yavewo tshitshangani mani ahuna kakati zwino ni a kona u zwi pfha na zwo ri hu na vhathu vhane vha khou takusiwa nga riṋe rine ra vha vhaṱuku khavho uri vha vhe na maanḓa uri vha kone u ita zwa khwine ende hu na vhathu vhane muthu a tou ḓa ri nne no thusa miyanga uri vha kone u ita zwa khwine ngauri zwiṅwe zwithu ri a ḓivha uri zwi khou itea mara a huna no amba ngazwo u swikela ni tshi pfukha khazwo ni tshi vhudzisa vhane bara ai zwi tou raliwe na riṋe ro pfukha hanefho ende hu na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo ṱoḓa uri inwi ni pfukhe hanefho ngori navho vho pfukha hanefho ni nnyi nwi nne na tea u sa pfha u vhavha ra nne ndi khou pfha u vhavha ndo konḓelela ni khou zwi vhona 086 0002503 Lokovera ndi madekwana mthetshelesi fumimalo wa minete ndi vha kha wa revta ndi phalaphala FM ya kaprasi ya khasha la Afrika Lokovera ndiyo ne ndingavusani ngeyo uhone u khou vha pfa kha vhanambe vha dzhene kha vhungu ndi khou livha nga maanḓa vha ḓo thetshelesa radioni fhungo kheḽo nne ndi na relationship kana ndi na relationship ya bori ndi mini nga Tshivenḓa ndi vhushaka ndi na vhushaka ha complicated but na vhafumakadzi na musi vha mpfuna matshelo vha mbenga mba matshelo vha mpfuna mba matshelo uḽa vha mbenga ngauri ndi amba ngoho hu na vhanna vhanzhi vhane vha ḓa vha tshi ri mufumakadzi khou hana ndi tshi vhona ṅwana ende nne ndi a vha vhudza kha dzedzi podcast nda vha vhudza nda ri tshimbilani ni ye family court ni yo ṱoḓa u wana access ya ṅwana wanu ni deserve right dzoṱhe dzo vha na access kha ṅwana wanu hu na vhanna vhane vha ri vho ḓa kha podcast vha tshi khou amba kana zwezwi ri tshi khou ṱangana vha tshi khou amba dzi challenge dzine vha ṱangana nadzo dzi khaedu dzine vha ṱangana nadzo nda vha ndi tshi khou ḓivha vhudza na zwori hezwi zwa so a si zwone mufumakadzi ya ngo tea u tshilisa munna wa vhavha so ngauri vhathu vho lavhelela uri nne ndi ḓo ima na vhafumakadzi na musi vha tshi khou khakha ndi une ra lwa hone na vhafumakadzi uri ḓuvha ḽine ra vha ri sa khou anḓana nga mulandu uri ndi khou vha vhudza uri zwine zwa khou itiwa fha a si zwa vhukuma vha mbo ḓi lwa na nne uri hai mathina ine ani tsha imelela vhafumakadzi ndi imelela vhafumakadzi mara ndi imelela ngoho so munna a ngo tea u tambudziwa nga mufumakadzi a dzula a konḓelela na mufumakadzi a ngo tea u tambudziwa nga munna a dzula a konḓelela so vhanna ndi dzula ndi tshi khou vha ṱuṱuwedza uri vhanna ambani hezwo uri vhafumakadzi ndi vhone vha vhoṱhe vhane vha khou tea u amba musi vha tshi ṱangana mathadai a zwi gume nga riṋe ndi nambe ndi zwi ḓivhe na nṋe uri musi ndi tshi khou dzula pha ndi tshi khou ḓo amba nga mathadai matshelo vho khotsi vha khou ḓo vuwa na vhone vha ḓo vha dzula pha vha ri hai tshanga tshiṱori khetshi a zwi vhe nga u ralo u itela zwithu zwoṱhe zwi bvele khagala ngauri no namba na kanda fhungo ḽa mubebi une wa wana khamusi hu na nndwa ine ya vha i khou lavhelesana na vhana hune wa wana khamusi vhathu vha si tshavha vhoṱhe wa wana uri hu na muthu ane a khou funa alusa wana nga ḓivha wa tshinnani kana wa mufumakadzi zwino ngauri kha ṅwedzi wa mufumakadzi ri khou ṱoḓa uri lavhelese u alusa vhana u woṱhe sa muthu wa mufumakadzi mulovha ndo ri ndi khou sedza hafha kha zwori zwa vhudavhidzani ndi khou vhona hu na muṅwe muledze uno khou bva kha muṅwe muthu fhedzi a se muvenḓa ndi ḓo lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ndi zwi vhale nga Tshivenḓa a ri ni a vhona uri ndi tshifhinga ḓe ndi miniti mṱanu bva kha hora ya vhuṋa maḓautsha ndi kale ndi khou lila zwi na dzi awara ndi tshi khou lila a ri vheiwe ri tea u amba ngoyo uri u alusa vhana u woṱhe sa mufumakadzi dzi ya vhuya nga maanḓesa u tshi sedza khotsi ya ṅwana a sa u thusi nga tshithu vhege iṅwe na iṅwe a tshi khou renga halwa a ri hei dzi ya vhuya kha ri ḓo lavhelesa u alusa vhana sa mufumakadzi u woṱhe hu na hezwiḽa zwo ri upfhi munna u funa vhana nga musadzi that's why munna a tshi nga kona u yo ṱhogomela vhana vhe vha ḓa na mufumakadzi ane a dzula naye hu si vhana vawe vhafumakadzi ri na hezwiḽa zwo u tenda uri vhana ndi vhashu ngori o bebiwa nga nne ndi wanga zwine zwa amba uri musi ndo funa na musi ndi nga nda ni pfa ine na muvhona matshelo ara ndi songo funa ni nga si muvhone ni pfa nga nne ngori musi ri mbinganoni kana musi ri kha ḓivha kha relationship nne nda ndi tshi pfa nga inwi
zwino ngori relationship yo fhela ndo ni farela ṅwana ni ḓo pfa nga nne zwino hezwiḽa zwithu zwa vha zwi tshi khou vhaisa vhana thiri zwa ri musi zwi tshi ya phanḓa nyana ngei zwa ri fasha ra fhedzisela ri tshi khou vhona na zwa uri habe zwavhuḓivhuḓi u alusa ṅwana woṱhe a si muladza a si vhuswa muladza and then musi ri tshi vho yo alusa ṅwana woṱhe ṅwana a tshi vho aluwa a tshi ṱoḓa khotsi yawe a tshi vho yo rengela na khotsi yawe na goloi ini no dzula no ralo zwa ri vhaisa nga maanḓa ra mbo ḓi dovha futhi ra guma hedziḽa philisi dze ra vha ri khou dzi guma ri tshe kha relationship so nṋe ndi a encourage badi vhathu uri vha a vha ḓowele u ya maintenance court ndi uri maintenance court i ḓo rela mulela court ya isiho muvhuso wa u siho musi ri tshi khou vha ita vha vhana mara zwino ngori khe vha vho ḓa ri khou humbela uri vhathu kha vha ḓowele u ya muvhusoni u vha thuse uri vha thusiwe u alusa vhana nṋe ndi dzula ndi khou amba ndi tshi ri hu na vhathu vhanzhi vhane vha ri nṋe ndi a shona u ya court ndi a shona u ya court nda ri nṋe ndi to ṱuwa ndo to rwa nga dziṅwe dzi brand dza Italia ngei ndi tshi khou ya maintenance court ndi khou tou nyaga dzi 1000 nyana dzo vhalaho thi nga vhuya nda vuwa ndo zwi shonela na Donald T so zwi vhuṱhogwa uri relationship ya vhana vhanu na khotsi yavho inwi no lingedzana uri vha vhe nayo heyo relationship arali ni songo lingedza no ri inwi musi relationship yanu na khotsi ya vhana i tshi khou fhela na ri ni ḓo musumbedza nga vhana matshelo zwi ḓo fasha ini mara arali na tenda uri heyi yashu ya u vha mufumakadzi na munna i khou bala mara vhana khe vha vha hone vha fhe ni opportunity yo vha na vhushaka hey abedi zona kamba I feel wrong na vhushaka na khotsi yavho thiri ngauri matshelo hu ḓo dovha futhi ra ṅwala miṅwe message nga 4 o'clock ri tshi khou ri u alusa vhana roṱhe zwi khou vhavha ende nne tshiṅwe tshithu futhi tshine tsha ita uri ndi encourage vhafumakadzi uri vha tendele vhukhotsi ya vhana vha vhe na relationship bewe u vha na relationship no mbona ndi khou lila u vha na relationship na khotsi yawe ndi zwavhuḓi bewe ngori vha u funḓedza uri u nga ima woṱhe una zwithu zwinzhi zwine wa nga zwi guda kha khotsi yawe zwine arali vha si u nga si zwi gude so ri songo tendela dzi emotions dzashu sa vhafumakadzi dzi tshi itaho na zwo ri vhana vhashu vha songo vha na relationship na vhukhotsi yavho arali khotsi ya ṅwana ene muṋe u tou nanga u shavha ri a tou dzula fhasi na ṅwana ra amba uri zwavhuḓivhuḓi khotsi yana vha ṱoḓu vha kha vhutshilo hanu vhaṅwe vho malume vha hone vho makhulu vha mukala vha hone na mina zwoṱhe mara zwi vhuṱhogwa uri ri tendele vhaṅwe vhabebi muṅwe mubebi wa ṅwana naye a vhe hone inwi zwa zwino ri tshi khou amba khotsi ya vhana ani tshavha noṱhe fhedzi noṱhe ni na vhushaka havhuḓi ndo pfa ni tshi khou dzhena ni khou ita no amba uri ni khou bva mufounelo muvhudza uri hei isani mini kha vhana vhewe mafhungo aya ane nga luisimane ra vhidza uri ndi co-parenting ni khou a tshimbidza nga nḓila ḓe hei wa ḓivha Miss Pity ende ni sa ndifhindula ngauri musi ni tsheka zwiludzi zwa vhudavhidzano ya na amba uri vhushaka hashu ndi uri a si havhuḓi musi ni tshi vho ya tshikoloni tsha ṅwana na ri sumbedza kha zwiludzi zwa vhudavhidzani noṱhe vhathu vha ṱereka nga maanḓa hu na ṅwe basi thi ḓivhi ndi ya phadziri kana ndi ya mabidi yo tou hwalaho vhavenḓa ya ḓa ya vha thupha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani hanga nga mulandu wa heiḽa post ya co-parenting vha ntsemesa zwi tshimbidziwa nga nḓila ḓe zwi khou tshimbila hani co-parenting kanzhi ndo gude zwithu musi ndi tshi khou pfuka kha zwithu zwa divorce uri nne ti mubebi ndi ndoṱhe wa ṅwana na khotsi ya vhana ndi mubebi and then ri tea u vha na dzi schedule dzo uri vhana vha vhoniwa hani vhana vha dzhiwa hani responsibility kha vhuvhili hashu kha vhana so tshithu tsho thoma tshine nda nga mmbudza tshone ndi tsho ri mutakalo ḓuvha na ḓuvha musi nonwa ugambu wami herbal remedy ugambu wami i thusa nga malwadze a fanaho na diabetes mutsiko wa malofha arthritis zwilonda ulcer tswio warts pines na thaidzo dza vhafumakadzi u engedza dzangalelo ḽa vhudzekani u takusa CD4 khawo u sa fara khoho thaidzo dza lukanda i wanala mavhengeloni yoṱhe a Boxer Superstores u wana zwinzhi nga vhuḓalo founelani 082 573 5443 gambu wami sa sinda sonke yembo ḓi ri tea fumi minete ndi bva kha ura vhuṱamu tshi liswa para pafemba ḓo ri farela vha zwi ḓivha uri technology hei ri nga isa phanḓa ri kha ḓivha kha mafhungo a dzi schedule uri zwi tshimbila nga nḓila zwa co-parenting zwavhuḓivhuḓi nne vhana vhanga vho vha na relationship na khotsi yavho vha kha ḓi tou vha malani ngauri ndi vhana vhe vha vho ri ro tou rabela futhi ra dovha ra plana na dzi ovulation uri vha vhe hone havhaḽa vhathu so vha ḓivha lufuno lwa khotsi yavho u bva vha tshe vhaṱuku zwine zwa amba uri na musi ri tshi khou lwa ri tshi khou ita zwoṱhe ri sa khou anḓana vhana vha sa khou vhona na zwo ri mme na khotsi yavho khou anḓana ngauri na tshifhinga tshe tsha musi ri tshi khou ita zwa divorce vha vha tshi ḓi dzhiwa nga khotsi yavho vha yo spenda tshifhinga navho ende ndi tshi tou luma mbilu ni ya zwi vhona zwo ri musi ni khou thoma u vhona uri a zwi khou tou tshimbila zwavhuḓi a ni tsha fulufhela muthu muṅwe na muṅwe a si muthu ni mara ngauri ni ya zwi ḓivha zwo ri vhana vha funa hone ni a vha tendela so hezwiḽa zwithu zwo ita uri na musi ri khou pfuka kha zwa dzi divorce na mina zwoṱhe
a zwo ngo affecta pattern ya vhana ngori already zwithu zwo fana divorce a zwithu zwavhuḓi ende zwi affecta vhana. So arali na nga lingedza uri ni fhungudze u vhaisa vhana, lingedzani mani uri zwine zwa vha uri ni nga si kone u zwi laula ni zwi litshe zwo ralo, mara zwine na nga zwi controla ni zwi controle. So ndi zwone zwa zwi tshi ita uri ndi dzule ndi khou ri vhana kha vhe na relationship na khotsi yavho na nne ndi vhe na relationship navho. Zwa ita uri ri ḓowele pattern na musi zwino zwo no fhelai ndo no to hangwa ndo no to farela mani hei wa farela u songo vhuya wa humbeliwa na sori. A zwi tsha tou vha zwithu zwo dina. Hu na zwiṅwe zwithu zwine vhananga vha zwi ḓivha uri vhananga arali vha songo isiwa dokthani nga khotsi yawo a vho ngo ya dokthani, vha tea u vha wo isiwa ngaye. So ndi a tou founa nda ri kha book appointment na iwe wa zwi ḓivha uri hu na zwiṅwe zwine ndi uri zwe vha vha tshi khou tshilisa zwone before mme na khotsi vha tshi fhambana vha ri khou lingedza uri zwi vhe nga nḓila ene iḽa na musi ro no divorce. So co-parenting a zwo ngo leluwa ngauri matshelo muṅwe a nga ḓi ri o wana muthu ambo ḓi thoma u dzhika si tsha vha na tshifhinga tsha vhana kana mini na zwoṱhe. So ndi soko vhona nga ri yanga case nga mulandu uri nga tshilidzi tsha mudzimu houḽa munna u kha ḓi u funa vhana vhawe o vha funa vha sathu no bebiwa. So zwi easy uri a vhe na relationship navho i songo kwamana na nne. Mara thaidzo khulwane ndi ya uri kha vhaṅwe musi ri tshi khou tea vhana vha tshi khou tea u vha na relationship na khotsi yavho zwi amba uri na mme na khotsi vha khou tea u vha vha khou lugisa, of which is not always the case. Problem khulwane ine ya ita uri vhathu vha vhone u nga ri co-parenting a i konadzei ndi ngauri vhathu a vha ṱoḓi u fhola, vhathu a vha ṱoḓi u hangwela. Zwino that's why musi vha tshi mbona ndo dzula ndo rali musi ndi sathu thoma posta zwa co-parenting vha vho mbeya vha ri ndi nne chairperson ya dzi beta baby mama beta divorcee mara nne muṋe ngori nne ndi khou badela 400 ndi tshi ya therapy uri ndi kone u fhola vhathu vha tshi khou dzhia 400 vha renga sava. Nne ndo fhola zwino ndi khou co-parenta zwavhuḓi, ndi a kona u sea nda bvisa na mwana oṱhe na haya renga nda si pfe na u vhavha. Vhathu vha vho pfa uri vhone vho no fetiwa nga mulandu uri why a tshi khou tea u foda nawo muthu 2021 that's khou vhuya vho divorce 2024 ri khou co-parenta. Kha muṅwe muthu ano khou thetshelesana khori naye u khou pfukekanya kha nyimele yeneyo to ralo fhedzi 400 athina yo 400 nda ḓo kona u ya nda badela muthu ane nda ḓo vha ndi tshi khou amba naye. Ndi dzifhio dziṅwe nḓila dzine kha musi na nga ḓiri vhathu lingedzani hedzi arali ni sa nga koni u ya kha dokotela na ḓo kona u mu badela ṅwedzi muṅwe na muṅwe uri a ni thuse kuhumbulele? Hu na dzi organization dza u fana na vho POWA so dzine dzi thusa vhathu ndi dza muvhuso dzi thusa vhathu mahala uri vha nga wana counseling na nne muṋe rina Madam Speaker Foundation and the reason why ro ithoma Madam Speaker Foundation rombo ḓivha na vhathu vhane vha ri vha ḓo ri thusa nga u pa vhathu vhashu therapy mahala then ri shume roṱhe. So musi vha tshi it's either vha ḓo tevhela zwa muvhuso kana vha nyaga dzi foundation dzenedzi dzine dza vha dzi tshi khou thusa vhathu vhane vha vha tshi khou tshimbila kha nyimele dzo raliho. Hu tou vha uri problem ndi uri vhathu vhanzhi a ri ṱoḓi u amba. Ndi na WhatsApp group ya community ine muṅwe na muṅwe ane a vha na mathadai wa tou dzhena nga hafhaḽa i ya netisa i na dziṅwe dzi notification dza 1000 u tou dzhena nga hafhaḽa muthu amba mathada awe u ḓo wana thuso vhathu vhoṱhe vha dzi profession dzoṱhe vha hone nga hafhaḽa vhane vha nga vha na dzi conversation na inwi nga thungo vha tshi khou ṱoḓa ni thusa mara ngauri a ri ṱoḓi u amba ri khou shona uri vhathu vha ḓo ri mini ri khou fela nga ngomu. U ṱoḓa muthu uri u ambe naye tshiṅwe tshithu tshine wa khou tshi shavha ndi uri dzi songo fhirira dzi tshi hangwa na vhafumakadzi vhanzhi nga maanḓesa vhane zwa zwino ri tshi khou amba vha vescopis mafhungo a si uri hu na zwiṅwe zwithu mafhungo ndi a mbingano mafhungo manzhisa ndi a dzi khaedu dziṅwe dzine vha vha khou ṱangana nadzo. Kha ri ḓo lavhelesa iḽo fhungo. Hei ya no ndi sokou vhona u nga ri the reason why zwino so vhathu vha tshi khou thoma u bvela khagala vha tshi khou thoma uri musi ndi tshi ri ndi khou ita podcast nga ḽavhona vha tshi khou joina ndi uri ri kone u fhungudza zwithu zwo raloho. Hu kha ḓivha na vhaṅwe vhane vha kha ḓivha in denial vhane a vhathu vha ready na u amba mara musi vha tshi vhona muthu a tshi khou amba and o pfuka kha zwithu zwi no fhira zwe vhone vha pfuka khazwo zwi khou encourage. So nṋe ndi ri vhathu kha vha ise phanḓa na u thetshelesa kana na u vhona dzi channel dzo fana na dzenedzi dzine rine ravha nadzo dzine dza vha dzi tshi khou ṱuṱuwedza vhafumakadzi kana dzi tshi khou sumbedza vhafumakadzi zwiṅwe zwe vhaṅwe vha pfuka khazwo u itela uri vhone vha vhe na vha kone u vhona uri na nṋe musi ndi nga takuwa arali nnyi o kona u pfuka hafha. Ndo vhuya nda amba na muṅwe mufumakadzi a ri o vha o vhulungiwa a tshi kha ḓi tshila a tshi kha ḓi u fhedza u abusiwa nga vhanna vha sumbe a ḓa dzula tshituloni so ramba so mafhungo u khou tshila ṋamusi. So muthu arali o pfuka kha zwithu zwa so mara a tshi kha ḓi tshila arali wa vha u tshi khou thetshelesa u tshi khou vula nḓevhe u tshi khou ḓi gudisa uri mafhungo au
a ambei ngori a ḓo vhulaiwa mune a si tshi itwe zwithu na musi ri khou amba nga Miss P matshelo ri khou amba nga nyinyi mba matshelo ri khou amba nga nyinyi a zwina tshi itwe zwithu a huna muthu a sina mathada ende u amba zwi vha zwi khou thusa iwe mune na vhana vhao. hei tshifhinga tshanga tshi khou ṱuwa ngo tonga dza tou tshengedza kha musi ngo tou pfufhi fhasi kha ri lavhelese mafhungo o sa funa na vhafumakadzi iyo khaedu yone ri nga i pfukekanya khayo nga nḓila ḓe ngauri na nga lavhelesa nga maanḓesa kha dzi comments vhathu vhane vha vha khou amba zwithu zwine zwo vhora si zwavhuḓi ndi vhafumakadzi upfhi ndi havhala vhathu vhane na musara kana hu tshi tou vha na competition kana hu na muṱaṱisano hu na mini havha hu na muthu wa munna na wa mufumakadzi naho wa mufumakadzi a tshi khou kona u imba vha nga namba vhananga muthu wa tshinnani izwo zwithu zwi vha zwi khou vhangiwa nga mini nahone ri nga pfuka khazwo nga nḓila ḓe. Vhafumakadzi ro aluwa ri tshi khou gudisiwa uri tshiṅwe na tshiṅwe ri tea u computer that's why kanji hu tou vha uri maḓuvha ano dzi hone dzi contest dzine dza vha uri ndi dzi Miss the South Africa, Miss the whatever mara u bva murahu hangei hu vha u khou computer vhafumakadzi vha khou computera lunako u bva murahu hangei ho vha na state tsha uri vhanna ndi vhaṱuku vhafumakadzi ndi vhanzhi ri tea u vha ri tshi khou computer ri tshi khou computera munna vhafumakadzi ri mushumoni ri tea u vha ri tshi khou computer so heiḽa mentality yo tou vha deeply a thi ḓivhi no ndi ambisani nga yo tou dzhena vhudzikini yo no tou dzhenelela vhukuma lune i ṱoḓa detox iṅwe ya serious nga maanḓa uri ri bve kha houḽa mentality uri musi ndo dzula na ene so Miss P ndi zwi pfesesa uri a competition yanga ndi murathu hoyu ndi mukomana so zwino ri na mentality hoyo une hei ri kha ḓivha na lwendo ndi lulapfu mara ri ḓo swika ra sala nga miniti mivhili fhedzi mulaedza wo fhedzisela ri khou pendela na musi ndi ḓuvha ḽo tou thoma ḽa mbekanyamushumo yashu ri tshi khou pembelela ṅwedzi wa vhafumakadzi ndi ufhio mulaedza une na nga vhusia na vhafumakadzi yo vhafumakadzi kha ri gude u ḓifuna ngauri ri na tendency ya uri ri ṱoḓe u funa vhaṅwe vhathu ri vha sumbedze lufuno u itela uri navho vha kone u ri funa back holo lufuno lune na khou sumbedza muṅwe muthu dani lu practice kha inwi muṋe ni vhone uri inwi muṋe arali na ḓifuna nga heyo nḓila ni nga si vhe muthu wa khwine na and then vhaṅwe vhathu vhane vha vha tsini na inwi arali no ḓifuna lufuno lwanu lwa fhalala vha ḓo benefita mara arali ni khou nyaga u dzhia lufuno lwanu na sumbedza vhaṅwe vhathu na si sumbedze inwi muṋe havhala vhathu vha ḓo vhona nga nḓila ine na ḓivenga ngayo and a huna uri vhathu vha nga funa muthu ono ḓivenga so ḓifuneni kezo mtishiriso wa Phalaphala FM miniti mivhili fhedzi mbekanyamushumo yashu i swika magumoni nga u tou rali ndi tshi tama u livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o vha u tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo mtishiriso wa Phalaphala FM ri khou livhuwesa nga maanḓa vhone vha shela mulenzhe dzo vha dzi tshi khou lila founu dzo lilesa nga maanḓa kha musi tshi tou fhedzisela ni nga kona u shela ndzina founu heisha tshelede founu ndi tshelede hezwi ri khou puṱedza so ri khou ita tshelede kha musi ri tshi khou vala futhi ri lavhelese uri vhathu vha no ṱoḓa thuso kha ini vha ni wana ngafhi vhane vha ṱoḓa vhusa zwiṅwe ndo pfa ni khou amba na zwa mafhungo a bindu vha ni wana ngai nga u tou pfufhifhadza kha dzi social media arali na nga setsha Perseverance Maremeni kana na setsha Madam Speaker ni ḓo ngwana ndi kha TikTok ndi kha YouTube ndi kha Facebook ndi kha Instagram Madam Speaker or Perseverance Maremeni hu vha hu na dzi contact details hanefhaḽa uri musi ni khou ṱoḓa uri kwama ni tshi khou ṱoḓa thuso ni tshi khou ṱoḓa uri buka na mina zwoṱhe zwi hanefhaḽa kha social media mtishiriso wa Phalaphala FM kha vha ri livhuwe roṱhe ri khou livhuwesa Madam Speaker no kona u swika khezwo mtishiriso wa Phalaphala FM mbekanyamushumo yashu na musi yo tshimbila ngo tou rali ndi khou vha livhuwa zwihulwanesa vhone vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo u bva kha mubveledzi Jones Mr Lava na Miss P ri khavhe madekwana vhuḓi zwi takuwa hafha ri khou mafhungoni ya wari ya vhuṱahe u bva hafho ha tevhela mbekanyamushumo ri ya dzedza khavhe madekwana vhuḓi SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone sa tshisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwa Given Rachiedana. ndo livhuwa Miss P vhathetshelesi ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo a awara ya vhuṱahe ane a vha a u fhedza ṋamusi kha Phalaphala FM ya SABC. Vhadzulapo vha vhuponi ha Katlehong tsini na ḓorobo ya Johannesburg vha na vhupfiwa ho fhambanaho malugana na khaṱulo ya khothe kha